Prophet Roja. So far, Papa. I just captain. Ibi aboko there. Nyame adom. Na me ka say wo ye papa pani o. Captain me. Me sure say me ye pani a chen. Oh yes, sure. No dey straight. Captain me ye pani a chen na. DH. Mami o sorry to me no. Erepem se subonte. Ye ewu no be nyankwa. Ye nyankwa no be free. Ye free beswabu. Aha. That's it. Na me nchia me papa amakwata akwada tai me tun kacho asa me na mfrɛ oh me from fache me sa na dia o ban menye ya na ya atiafa so akra fache me wate na menua sofu ba ko sofu uche enso enche or the Imperial Gathering no ebe hihye so wa hu billboards ahodo no e okrom ti e kwanim kakra ebe ka ho asem Prophet Akwaba I just captain. Within part design Medin pa de Samuel Ohene Henry Amankwa. Samuel Ohene Henry Amankwa. Oh wow. Ufri if you konongo dumase. Konongo dumase. On free. On our me free. I want my free number per free canteen chrono. But mo kotna attachment here. Until papa free canteen chrono court attachment here. Kotna attachment. Uko enim kakra na wafa. Sani fast say no. Na me guru attachment here. Na me guru kakra fa. Oh. Ehwa. Una oya abekan. Me papa ma me toso miensa. Papa ma toso miensa. Yes 7. And all my ma toso se. Na me bakan. Aha. Wuti se obi kasa me papa ma me toso se ya to bo ase bu san say wo ma me ma no mo yes oye titini ba to papa ma no na toso miensa na wo ma me ma no na toso mi me na me dikan una dikan okay uko school school there ma me mra me papa die mu kakra em say na owo asafo friend Holy Trinity and until man said am go school for akọ because every 4 years biana ye transfer. Ati na wo papa ye sofo. Oda so ye. Me papa ye osofo pani pa, ma me nso ye odi for ba. And the chemu ye na anhwa ye be confused. Wo papa wo ye anso be di sofo na ware no gya ye anso be di sofo. Ana na ye wu ye anso be ware wo ma me. Odi kan we ansa na oba sofo. And tiasia ye do anhwa Ghana for be ka say sofani na oba sofo die mu no de be ware wo ma me. Nti no 4 years biana ye transfer. Timi ankasa mini school ba akusem ko school. Holy Trinity sorry no. Holy Trinity sorry no. Ti ye transfer it Ghana de ye chini baby bebre ba me ko secondary school case. I want am go school drie. O secondary? Yes. When am go school drie. And no when dey. Many adin flim krablem sa na. O case ni bia no one hojo. O captain you nyina bi mu. Me nka sa mo ye nkwala bone me se mo ho nyo. Yes. Wow. Ti akoko ko school yakose hwi baby bebre baby a e be transfer mind bia no. Say so ko bi. E wodi akide. Eti ye tutu kwan bebre pa. Wow. Enum na ma odi be di sofo. Ana ye den of friend bae.
Captain, me ankasa no me boshe ne nkom sheba. We boshe ene number 1 ene nkom sheba. Ene nkom sheba. Say me so no because of Asoria na me ulman wo nti me na me so nyina na me kan me papa Bible. Efrim problem ti school ankasa say no Friday bia no na me ko school. Ko me na me bo. What say? Me na me ko Friday school. Ko me na mbo asore twene. Gwangu no. E de me saketua we no e boketua no. Now the way so very gifted me instrument bia me ni bo. Ba won manyum so to pa. Etonyum so pa. Won manyum to pa. Me di ni fa no bo gwangu ni now the way no bo ketua no. Na de na mama ni nyi Friday school no ye say na 5 ne 10 no ane 20 na na ye che ne sa abere no. Na mani je ho because so ko a coins ye kan ye people dey free mu a aya na onya nketua ni bia. Ye de ba wa soro ndem ho. Ye de eno de ma wa mfa ma me amenko. Eno ye shabo no. Nti wo start bo shabo a che. Pon na me tena bench su say na me face wa me nsan kan ya. Eti no me free me mo frase nyina no no krani nyame ani me sabe wiase ade bia no amaye bida me nko 9th club da me no nsan da minim ade a ye kan say ye di ejina wo say we ye wiase ade a my be from mission houses primary school chaplain JHS SS Bible school na me de enemuti me de ofre no me di free me na yam because enkom hye no wo ho ana na bo hye no so say oba bi say prophetic promise child nyame nhyira captain the promise prophetic child sanity eti no na untiwan tumi antoa school no so biom enya toa na me koduru he me koduru SS eno ano no eno odi ko wie o case no me hu say me de enya school wa hu me hu because say school ni nya wo de there be captain photosynthesis ne 2 raised to the power 7 ye omo ye omo dia ho okay because nyo bia na ye bo school ma no eboa ye ma ye nya nimdie ne ne man ketenkete na so abrabo no trans na hwe ba bia wo kɔ no na wo say moa wa na wo twa so eti do me captain me started kan hintasem from there 8 years mekaya eti me no ne manigi adwuma no ho no ne gia sofo adwuma no ho o manigi ho o papa ma no mpa da odi sofo me nko na sese de odi sofo me di sofo nketo wa akire nti me nim de rade be ye chena ba sese ya metie de me na mafa na kota de a masha olma na di mfi sei olma mfia nkasa de me nhye de nim ba de olma 60 no office ni gina he how da be end over 60 67 o da be obetra se na office ni di ani obetra olma office na nyo no nko akora na ye office ye no o na ye office pani o da bi we na se na obetra pani fo o be ma na mboa pani fo nti olma okọ na nim kakra na captain amekura meti wani my ministry 24 years full time yes na papa abro si abro we come 70 full time me dey no olman so a ministry be when the software say 24 years full time I am ministry captain me come if you are winning many san wedding fee say captain entity free you better school there no the entire of the any free wow I know I want me be when the software 24 years I want me mommy 30 20 me mommy 35 me come age obi anjinde wundru o me bro 35 oh understand me old man cry ministry be 45 to 50 years in ministry wow how that so age na mu nyame adwuma nti ye ko yanim kaka den na din Roja no be down so Roja ye me bofu penny din ansa me ka se free sunsum sorry mu na bai ana lighter Roja ye obofu penny a asori a Bishop Blankson the Church of Bethany okay ne papa ne odifo amankwa on eti Holy Trinity okay it will be a Holy Trinity church member be any lighter Roja cause you won't be a yet to lighter Roja be my guide okay eti if sunsum sorry emu ne free na ebofu penny din kese pa okay eti akwete say papa udi ankasa wo ho ye for Captain Smart okay Matthias enti Roja no ye me bofu penny din enti u free Trinity asoro no mu wan kwa asoro bia biom me a de man free Trinity ni me papa ne free okay no ko he o free mu an start ministry ono ate na sorry ya sorry bom the love of Jesus prayer ministry and na wo da no say no na me father nyina wo the love of Jesus prayer ministry honest of penny na me na me tene na so na suffocate one point na say papa chill jo so o hye nkoma ai oluma de ne nye ye de bi ono de ne eye omu a
erade se boko okana boko nkasa okay said the osika say ja o niama ye wiase wanye bi den anka mpese busa se wonya broken heart da no krani nyame anim minya bi da de ntia ma minya bi da ne yese abedin se me doba me wakoma but abedin se captain me metimi atam akoma ade ama oba no wabubu because mashal penny bi be kan ne de kire me to o kan kire me ma me ye ma adwen se sa ya de me ma bi nche me da o si bi chie no na okwa akosa nsu ba bi oti no ni nsu oni fie haje se okodi pipeline so okodi line so pipe no wa sorry be ma shenika a chale ni na ni fa ba ko benkum ni bi nhye ho akodi nsu line so sha mana ba no pa 9 no aja bucket no de kosa nsu ni fie no jina ho wa jina wa mo bi esa ni ho abu nso ran bi san se na bla wa de advance nso ansa na ho kai se timambe hu se enye yare pa oh GH boy timia de GH boy oh mi hu bi da na nyame siti ma experience na ma timi se enye ade pa yese crash bi kura enya bi okopie se obi ne mpena edi agro na okopie se asa na kuma bubu moto a wode ko oh any GH boy wait metin won from wait yes moto wode ko ye no opia moto no feel lash bi be se ko moto no traffic man we pum na udafo opia moto eti captain ya de mi che so for aware me hwa won sa ba cha ma ware aware do say baako okay me sure so be wo ba na me person be dan kola that's right enti asore no ewokumase asore bi so won kran ena bi won kran ye wo bi wo sehwi ye wo on branches enti enkran asore no wo hen ye wo East Legon Hills yeah ba cha Bruni Chrome okay dini ese Nana Chrome okay Nana Chrome nti enkran asore da ben da na wo ya asore ne da ben akra me ya asore Wednesdays and 2 weeks be all night. Thursday a counseling na Sunday. Kwesi ada na me start first Sunday. Ewo ha, ewo nkran. Enti semitie ne ye dia enra wo ya asore wo nkran. Enra kra ye program kese ye kra enti enu anwumre ye. Enu anwumre be ye. Ochina ye all night. Okay. Enti echina be ye all night. Ochina ye all night. Ewo he wo de an interview ne mu o shika kra enti na mama ye chese ye ko ne se ya nti. Ochina all night ne ba so East Legon Hills wa. Me ye program kese ma to din let the prophet speak. Onyankopon di for nkasa isansa fe na ekwa wie wa afefofra ye ba be kwa kowrem anonti ho na all night anwumre kura ye be hia but ochina na dwumadie na nkasa no pompon so na eba so ewo East Legon Hills na Chrome na o ba unya Google map nya bo Roja City a edo be ba be ra so wo street okay sen no ano ka afi yen ko interview no Matthias me na menje we say me mate say yesi mi swano asofu bi ni nipa bi keka nsem bi gu me so captain na me shock your studio help sir eda e life obi e hwe sir ba me we asem obi bi no wa shock me da o captain na me the shock of your life okay ansa na free hako sir okay enti me bankran 2013 good na me te Adom FM studio reception na me di share prophet Amwakwata as of many ono na ma me gi sa na ma ni di cause me to me ba no obi ka kire me say mo industry we mo won kran no omo ha adwen wo bu nipa bomfia nti me tam sika pudo pa dollars share me ho ba say me ma ne me hia me na o mabu ma bomfia ba me share nika na me share white t-shirt bi na me share chalote na me sesa amfuturo ye me na ho na me kwotena reception ho na meeting koma so say adakabre be free ha kwa mo kopo bi aba mo say wa kokuma say akofa some guy bi as a friend kan nipa kan ni be sin ne but atamfo nyenya me owo machi eti meti wasa na Amwakwata ba e no frame me o say bra enti obi stop no no say ja no na wunim ni port ho no ne tintin no de me call ne car no e na oyi 100 cities ya oyi 5 e no de ma me wie no na
maame bi so ono so nyem na akwada so san hye na chi ono so aba ne car no ho se onye sika na no se hebra sika na mde ma ono ma mumienu na memfa ma maame na memfa nkwa aduonu nka ho mfie ho wow no gi 200 fee me 500 nim no de ma maame no na ode me tena ne ke me ho fee no eno na ma me pa mo akwata asem no wan hwe de we ya na ma ye ho fee no ode me tena ne ke that time na ye hammer yellow no de me tena car nim no no o kansem tafi na me hwe nanim na me say papa ya so onim me but e che na me hu say onim me na efi ho kɔ no okanesi no kansi even though no na me nhye da nje sa ne ma ne ndi but number 1 dent na asofo amaba ye ne nkomhyefo yi mo de Captain Smart bewu dan se kra de wa be popular wo ho pa number 1 o ka se ohini bi wa sokore mampo be free me hwe video no anu kwati tuntama me fro sa interview nti na mu be den kakra Captain wa wo ka date day no da obewu yes na wo ka time no obewu wiye no na wo de to aso mampo mienu na wo de force ro ho eno so ye owo nko na hu ana Captain ade omni yese interview ya ye no say me pesa me kire niam bebre mu na de wo tie mi ntie ni ye enye owo nko na me hu but me ye te se obitwani ato na be ato fom na wo pese onya ansan free abene da fom nim ye wade bi e frɛ ne dro ben wunne awo nim die se den wa amfa dro ben no amone ho a ensane mba kwanu na be fa ba nti me ya dro ben ma Nyankopɔn I'm a vessel for God na de ono ni de for me mu na meka nti se e for me mu se kan we ya Captain me ye nipa bi se Awurade de asem dom me se menka owuo nie won kwani gyae ka nyesa okan be kum me meka mo akumi sa na mete me de nbia Captain se asem da wo se menka na wa ama me kwan ama manka menti ase ti asoli mpanifo timi de me hye dem na etufo odifo nkwa wo hia ye wa hwe yi a obi beku ato atwene yesra wo asem na fra ne ntoma aya na obi se Roja anya matured opani no kura ye nkata ho ayiwa odeseni okata no kura hu bi ayi hufuo ntime se mete se ye a eye bia eye bi me meti wani mu Captain kokumasi kobisa because wana matena kese President Mahama be presidency say na asofo ni bi no ma hye nkom say ontime mba oba be say ba mi gina e kan say President Mahama me yebetimi anya video na da TikTok ebe win election with this point city say no benya metena Angel FM Ali Baba show so kan say oba win election with this point oba win ni say me kan wi a ne ko okay anu nyowo wa clear back makani ama bebre ya positive me be kan say Kumasi KJT adum on the 21st 17th to 21st March ejabeto KJT abehye ne jana beto na no asom say ahye a fire service fo ntimi dum na giso no ahye dum na eye conditioner ntim panifo anhwehwe me dia na ma ka say panin hwehwe me Captain be dey say metimi akɔhwehwe that's true memma won faton bi ma memfa yewura Awurade mfa ne kransi ye John Kuma oh edamleku ya dance ye ne mama me pa o energy echenjai memfa yewura John Kuma nya mfaton Awurade mfa ne kransi ye Captain it took me 2 to 3 months now hwehwe no to deliver one message to him now hwehwe no hunya no Captain I did a lot afedu baby no na wabababu ana oni me dia nso yesa asem ne ba na minyanka ya Captain ohunto na hit say ubi so me sofo ma associate pastor ni na hit say aba mini padwantu wo be me a wo temi nchense ya wo bonse bibi show body no etu omo be me na yesa omo bre apostle nyame chase na me nso yesa na me bre and that's right I have to do everything say me deliver message in the amount me Captain pani bia ni Ghana ha mako deliver message ama no miska amageda
But I am uko me kaba. Okay. Me ko openia me bo ni din John Kuma. Me ye bibia na li baba na boa me. O ne babo bi ne friend Eric. Yeshia na Eric say yesi wo hwehwe John Kuma. Obetim the message na mama akoma na me se krache. Se mitimi de suma anka li baba wo din chen. Come catch Ali baba. Come catch Ali. Ni ya papa no. So anwumre bi me ne me sofo ba ko o na wo land na sorry no. Odifo James. Ya kwa na papa na da no swimming pool mu adwusu ni fie ho no. Ewura mu hu mi a na oja adware enti fie ona eda no ne maame ne papa na wo na one me foro na abro san ne so ne kotena ase captain yetena ase ya no so odifo akwa aba na ho te se didi hunam nkomo a ekwan so na me se urade soma me wo nchen na asem ni yetietia urade se meka nche se Ghana konwa obetena so obedi president said ye mi wi abeka kire Captain Smart ya na president na ubedie no tie won hihye e free ne eko owu da wanim na ye wuduro mu ne ye beku which is food poison o ka kire no Captain I swear by heaven and earth o ka kire no papa Eric mabodi Eric se me boa omla bontin se Roja boa ana me ka kire ne se Awurade di asem se ne bere na muye nipa mienu ana mu bedi ewuduro no na ba ko be yete se wadi ewuduro nso no ni ewuduro na wo de won survive message we am de ma we me di akoma pani pa bi awo Ghana be wa man tenche yo me di the same message akoma pani bi e fa mpanimfo mienu wo Ghana woni fie kwasi ada no pa oda sorry na me to me ne me sofu ne koye Captain me can say me chile ni we ya ma no kuransi no in fact etoda ya na asofo ne adifo no mo ha adwene me wo US yes prophet bi hwehwe me yes say papa mine no belittle me Emma I was very sad I want him I'm telling you owie no ka che Eric say ye hwe ni nja osofo kwan na no nya kwan kwaje ntina bye na wonim message na am de kwan na kwan kire title ya kitwa bi na brade sam ko kanche nse won pen kamfo awodo won so ne krada awodo 7 on one day on one ne krada bia no oni ba ko na awuduro ni de obedi I am saying this on TV MPP for Pomra Bonteme ka se Roja boa John Kuma na nkom de be running mate ama Baumia yeah that's correct they were waiting say John Kuma be okay but the dana the message ni kwai na rejecting message no e dana na ni show koye e die ntia e kwai ni nie faso wan faso etimi wa Canada ana ali baba frɛ me sɛ John Kuma mo ma frɛ no so person ne me kasa na me sɛ ali ka kyerɛ ne sɛ aye too late sometime na doctor ka kyerɛ ne sɛ 2 weeks to live etimi bedu Ghana na ni pani bi ali baba studio ali baba tuobi ana man ne to am no Roja asem se ni se na John Kuma ka kyerɛ me sɛ abrantie kuma bi betena ha e be ka kyerɛ me mantie nti wubuo nie nti everyone no ana me decide say me hu asem a me ma hwehwɛ wo me ka kyerɛ wo me de beto dwa wote ne ahia wa bra wa ma tena oba bi me yesomafo sɛ me be ka be pe bibi agede a meba ba me ka wi a me kɔ okay oti hai what Captain meba we yesi okay meba woti mani mu aje wadwuma ani o I morning show Captain wo ha Ghana fo I am telling you wonim kwame nkroma what that me wo question fufu o question ne beba na yenya bu asim na damlekuni dam ne de be pie bia ye de tum enti na you ready Captain me se me ye bo hye ne nkom hye ba na wonim nipa a wo ye wonim enema mu wo nipa a wo ye na me mo ho nipa a wo ye wi a time be start ya ba ho nti bo a time we am wo mu ina chi no foforo be ka Captain wo nya hu hwe Roja 600 years ago wo ba asasi so wo ba ye adwuma bi na ye adwuma no wa anwie ana wo kɔ ye 300 years later o sha ba wo ba ye adwuma bi wa anwie ana wo kɔ no asha ba ne de wo ba no ba Captain Smart bisa question ne ento aso na me kyerɛ wo nsɛm bi na ensem a meka no so be makwa me ma do ma me ato fon so
ama Ghana for ni wiase nyina di adanse say there is a prophet in Ghana na mebisa wo maame ensem bi ne se yenya ne tofo no so a yenya no so a me de besoma na de nkra na kɔ na wa odi mu aye na ba okay yeah ka owu ho asem nti yenko Oza captain unu baby on fanfa Dena and then who ye one about say helicopter bi beti ahwe me hwe wo video no honestly me yam shame ban kan kire wa na me boa de ma me yam shame wo ho no say wo ka de ade ne be ye ne ade no de be kwakọ wie e ka date e kai ma se mi amakwata kan ne mre bi na etigu mu pepepe wo ye den na wo se obi ko no no onko nti ye be sesa obi na be ye sei na be ye sei ye hwehwe defense minister mame ye kan kire se man ntina helicopter mu ntu kwan ye chief captain e ye den na we shila captain me bo dawro we me bo sa helicopter na plane me come use sa we say plane crash me bo dawro no be 3-4 months answer the video no what kind of 4 months ago oh na ma kan na ma tena radio show aka na o ma ne bu amade no esi ye no na ma kan 1 month ansa na ekosi ye ono ne de no yes okay o se ma di kan kire de enti a me nya message na me mpese ma hwehwe nipa na I don't want to go through stress to the me fan to dwa sabi e den a obeti obeba na waba captain me boda urosa say na ebesi ma me kan say eye kumase akra kumase obi esi wie na manfo obi aka de obeka no ma ne boa ma de me yash ma pon kura o ye all night wa akra the point na me bisa why na ye current defense minister because the truth is na me nim nipa or ye defense minister na me say why na ye current na me say me sramo me kan sem ni bebre bat me ma media for me kan we na fa mi a me di message ni ba na hu abo me eti me mo mu twa ba bia me sramo so onya video ya on hwehwe me captain one na ono number bi frame me ana say prophet Roja ni na me say bacho me amini na say who do you think you are to be in that your so-called church saying the defense minister should come and look for you? Oh, a private number called me and then gave me a very strong warning. Now the other one is there, we live to see. And I'm so penny. So about you me say A, say B, man no currency because na me ni baby on na me pesa me kasa ana fon. Na enipa sabi ebinum nyansa ewie payo. Me ya actually Wednesday anopa. Ana me shofu be ka guma sum say defense minister na busuafo hwehwe me. Ana mka je say me gina me preach me ya adwumantini e omoma yempon sa time ankrofo ne bai say omo ya busuo ande minim koma hu omo sa bra na ye wa so dem na news about ten say omo ko ba bi ama plane na yire o se mo friend mo say ayira fro bibi so good ba motin sa de na yira de na komo ba be hu say o wa hi o se den eti omo wa dem na na another message sa ba say em so mafiri na me de call captain samiti wani mu rade di asem ma me na me ba be kan kire wa me kan say na me kan no opani rade suma mo say me kan asem nkire fa ne say me nya sofo fa ne say podam ni bi na ti wani mu na asem na me kan kire wi atie na ye Jimmy personality ni sinche aya na nyame no be kan of 024 so 027 aya would bibi and now wo sunye bi a woda so nyame hira eye den how dia meme dia mi ya ne se menya nwom menya den enwom ti say worship song ti say dem kudi ya Jesus wa dia to ase oh and o jam ya metimi a hye nkomo ha me yapon menya tena sese ye koto atade o boutique ye wura boutique wonom na omo bo lumba omo bo lumba nyom so omo bo na me tu bi no di for hye me ti me hwe ni dinam o tu lumba nyom
oh na me to be ana me ka kire o ne na me ka kire ah ma hu se lumba oko sesen boutique ho anti boutique ra no se madam funu no ti mani ba me so ma me hu se ba bia me gina no ehonye sa ne rade ayem e free me mo flase omo nim mi oluman e betimi adi Roja ho adanse ye se papa free me mo flase na sa na tie de se nyame kro ye date na binum kan na to afa ho captain obi an kwan fa so free ni nyankopon okay ebi an se me de worship wi ebi a obi a wode kwan fa so free ni nyankopon okay ana obi a wode wote obi a wode wote wona so asem ya meba be kan wi abeka wode awie no so wa kan wi dabi nyama wo so so wo si yenko questions no me wi abenya abotre apobo afiri wa waresem captain ne abaje won nsem ne that our commercial break do do say ye ni commercial break captain and ye be we program me ba be host now I guest thank you Roja na ti animo no and this is the second time I've been on TV for so many years so me ko TV me ko preach ba interview me nko o frɛ me memfa o ye me dan me mfiu adamfo me ni bi efie to asori to fie ma wie the captain me de ndie me nya de meti eto sumiye so eda form minya revelation bi na ma hunu se amanfo kura phone obi a hwe me wo phone so obi a hwe me TV so afa me da ba bia me team ani nam so no ade na esie na me se mbenya asem I am talking about odi for how many years about 11 years na me frɛ so fo ade se ni ma hu se me sole me de da phone so obi a hwe me awoda yenim adam bibi besi ana ti me bom pe na radical chem se ade we beba na brani do amemu won captain ana me tu free me bed ya me da so da form me da form sa 11 years and 2025 ansa na me hunu se nkrofo start ya omo hwe me omo fun so 11 years ti ya ba bia ye free ba na gh osimreku kame penny sa pa ensesa no me de da ho na nda ho good eti captain onyame a wode ye ba ye no yenya de titu fom se ya no de asem na somaye aya wote se edu atem captain mete ba me so obi so da yenti am to wa wote se ye wo o ye di matem ye di mi maame atem ye si Roja ye konfo yenti am se me ye konfo ne se ma koka asem bi akoto social media se yama nananom nya omo de na sofo nya omo de yama nkramofo nya omo de oman ni be yie yama me kan asa asem ne ye se amamra ni amane yento ntwene dabi anope kura na me kan bi na me sa kan bi o enya mo record na mo benya di matem ni bi aka me say Ghana aya di aya nyina no e fa dodo na no efri Ghana Christo som esan say ya kwa asole dem ko tie nyame asem ni ewia ni eja asem no abanyankopon ni sofo no wodem ho ye ba abonten a ye fa ma ye adwuma ti sofo nyani nua sofo a obekuno asole pani ati asole dem kwasiada e ko asole akokot duada ko chinchim obi nsa agine japade afiri ni nsem hai sorry ye investment millions of cedis ebi mu kura sika da bank omon niam omunimanu mo da buntimi nkan church members ti asole dem sabi ebi akwaji sinapia ba obi akwaji quick loan 500 cedis oda wona sorry the sika investment our bank edi na asole hin asole wo bas ye wo mfidie edi abio yesi nyame sika asamba na wo kan asamba na wo kan nyame sika de nyame adwuma na obedi kan ye nyame adwuma nipa ate da nim na nyame adwuma edi kan captain oda sani bia no obetumi akọ heaven wa bro wa tete mu wo say o ha na betumi akọ heaven wa bro wa tete mu o kan nyame asem kire na wo ntie me church member bi okuma se friend gifty Sunday upon sorry no ba papa if you were to me this week am last day me shira o manya 3000 adani 10000 timi de ba to anim na kwankire bi wo aboa me na menye se be ya na wo twi meshi aboa fa sha chamba na okay o be ya kwankire ni be wie no na wu fie wura yi uniema abu abontinti je kokotwi adan ne ka problem na nso avoid nyankopon asom nyo no na asom adwo nyame asom adwo no tiatia eti ye wa asase sui
ye wo ma ye ho the captain ye nyame som na ya som na o say Roja ya konfo na wakoka asem mi se den chem bi pie me kan asem wo Kumasi radio so se asantefo be se obunu se Roja firi nyame na omo gi media de chem sunso no nkotim na omo kotim a jo mpe so mu hu ombe hu captain me kasa be 1 month ansa na nkomo bi ko ba bi ma me shmi wura ba bi ama ye kodi hu djuma ye di hu djuma wi agede dan chem no pie ye no dan chem ni pie sadie we ya me ko kan ye nti Roja ya konfo bla na osofu no gina so da unim de da nasene etime ye di matem ye kam one self captain me so because ba bi a me ko no me gina kwan mu atoto abo a obi ba be sa me hu etime wudi matem me mfiu o kam one self me so wo so o pa di matem a de enche me reply because me nyansafo nenam na me kasa nyansafo netie sebi wo mo ba me na ase no obi nim nyansa che wa odi matem etime be so so ayede time so obi aso da wo hu me da say captain me ma bonten me responded to bibia da me need time cause me focus no ani wo so usama me captain ye pese wi ase na te ye ga o eti wo adwo manu asabe wuti ufie ye ni mo bro te jame wo be di matem ma be so so ayede me mfiu enti nyame kasa wo wote captain anu ntina meti wani mu dia na man ba captain smart show so wo si bre bia asem a me kan ye na ntina me se bra anu ntina wo se me bra enti meti wani mu no obo ade de dom me a meti ye kan so a esi enti woni me bo nkomo yan obetimi akasa ma wate anye so obetimi o wakasa dada eno de message na ba na me de ba na utwa ma no tima me mo nwura ho no wo wote hey captain ye yanse e be dancer there is difference between a seer and a prophet odi hunufo nko and odi fo ansonko but the memo ati ase ne say captain wutim anim se seer yi no ma me mo nwura wa bra bom na me mfa wa because me no na ye show no ye wie na se be bu asi animu ha na ye bu asi animu ha ene obo wan se de adane asori captain ma me kan wa intasem bia for efo abra bo ho me yes ewiase a wona mu nyina boss kasa ye o ewiase a wuti basetina wo mu wo wiase nyina ya ba akopɛ na no ekum okra wokɔ ba ese kum okra wo ba afufuru okra ese kum okra wutu we ekum okra ya ware sese ayaware captain ade be ma wo wani je be wio captain nipa nim say you okay but me I am telling you as a man of God say we okay anye sika fo mba wo wani je wio peyo e ka won ko woni usum ya ne wona ya wona o dina no kwasi adada e be na usum ye na won tika mu ana kodu ba bi aba ya kokko bi kaka kro bisa be ba che wo ya na wa hu captain wo hu aka se Roja wo boa wodaya so na meka wodaya wo so ya na meka ho meka kwese de twa mu yi ekoi awia be 2:45 abebo 4 pm captain wo be da so da ye bi na wo so da na wo da wa na bibi ka chose tuka na wodaya so ma se wo tuka wo kwa se wo kwa nwia wo kwa adwumam na so ba kokko bi nie na dia na ekoso me ka duada bi wan sama na ichire mu ba se captain obi kasa wa chira na men kasa se captain betie di America asama America yansesa na me bia be chira wa dia mo aye nti wo da ya sumu no nyankopon ada de be mu ani je wi opa ya chira o and say ana ye dai captain ma me mfamra ni so na me wi o me si me ma shock of your life etin chai nkomodie bi ko so ba bi mane kopie ba bi no bi bo wa kwam nipa ne yadwo adaba me ka adwo anwasem ayadwo adaba na nipa ni sunu mu ni sesebo ye nipa ba wani je wo hono sanu na anya yi amawa aje so ko Egypt anu na do be ko back to Kwame Nkrumah captain wa say ajo captain smart wa na good na anye
ye amawa aje so ko Egypt uko Egypt nso na de kum nkroma na ba be kum esa se Ghana nkroma na tia no nti wonya odwuma anya morning show wo ye president of Ghana. Oh wow. Okay. Na mama nchira mu na efa wo mama anabisa abira wo mama nyinse wo ba say me mebusa wo question na wo ya no me ka cho se mi wie no ba guest me me host mami wiyo abira wo mama nyinse wo sa won kan chira wo akobi she no wo si na adwini pise school nti because na wo na na ba pese wo mama anya nurse ni eti bira wo mama nyinse wo na na ba ehye na asenku yenyi untungu eti awia gede bi wo na ba ma awoda so ti ase 89 wo na ba onya mfie duro sansa na ofirim me na ba di 89 mi wie yanko ma wo 89 ni sisia wo na ba ma wo ti ase nyina ya wo na ba ma ka wo captain ka nke ho wo ma mesi na adwini pise edwambo bi na mahu yo wo se ma me ni bowura dwambo mu fu aduro se okwa konom no yi captain smart ato agu na wana we na mun fragi awana munfa ne ntoso ma me da bio awana wona na bema okura sunsum na ya ka kira ne se ne nana bi beba be ya Ghana mampani brebi na mampani no beba be ye no enam wo ma me ya funu mu so ekibra ma me yin se wona na bema ko abisa ami ka kira ne se wona no aya wo ba no wafa ye funu na de wo ba no aya o man ni nyina mfa so ntifa wo nan esi fom eti wo ehyan sha dwene na wona na ba nya ye nti na nu kwan se wona na ba tena se no hunu mpagyaye ba wona na ba ma de onyame aka no awoso wona na ba ma tena se no de nani ehunu ho mpipoye enti me mfa wo nkwa achi me mfa nko 2 years eda wanim 2 years edi wanim ko ya cha captain wa anya de wa hye wo ye na wa stop morning show na de nya de ba sa hye brabe no wa anya obekwa asaba because our mission was complete. I am telling you. Now when you say mama bi gina wachi utu ehun se obi gina wachi dan wachi na we wan na gina ho bibia ni oba odifo ba grace na gina wachi no adumfa aha adumfa gina wachi na woni ma bisa o ma me se ebere bi etwam odifo ba grace kan se mi kire wo maame ye hintasem na be prim na o maame kan kire o dibisa maame se de na odisie me to grace jira studio o jira wachi e chansa wo maame ani adunfa wa apam ansa na wo ba ye no wa mu nso ni adunfa wa apam ntibile bi a wo be ko adunfa no ni anya wo te se wo hene nti maame ni huwa odo krompo chen wono ane ma na me ni ho anya no kra o nya no kra the captain wo se o atamfo ni atamfo your parliament house no be bo awura unexpected na akonwa ne de wo betena so na wo betena akonwa we su a eda na wo betena so no sa de chimpo na wo ntia ase a wo wie die na wo ja no 600 300 years a wo koya wa ba so be fulfill Jimmy who wa chira amanfo hu say we sorry to say TV host and as a morning show host but me hu say we are president of Ghana ya no na hu say nyame na aka we enye nkomhye captain ya ka de radical okay yen come me interview no so we ni wie de di woni onyankopon ade bi adomo na ade awrade nyankopon de adom wo no komampani kufo olumai mununkum ni mo abiye tie message no mununkum no emu abiye akatum a won konkoto olumai di konentem seven okay mununkum ni mo abiye mununkum ka san se mununkum ni mo abiye ba se katuma won konkoto olumai nti wo be kwa kontem
kwa bisoluma share odifo be a friend Roja asemi mra wo na ebo mpaye mame na wo nsem bia obeka a kire me na bi san say oluma me ye hwan wa so dae na mame nka de atwa to anura de a chinne wa so dae unu se de usi Ghana kunya so anura anadwo de a chinne yi a me ba wo studio hai woti wani na about 315 captain woti wani wo so dae na woti wani a wo hwe time na about 315 wo busu hwe na no bi from Desmond ano catch us one won come na so ma de nchi I'm not address him na make you there will be a Desmond friend what's a Desmond friend me na Desmond friend there one friend me because me nim ni pakro na wo tu ka no so a Monica bi friend one no be kan ba problem a kire won eh ano so na about around 717 tuma wunya ko bi aka che nipa so hodi on ko na wo conference ko bi ano so eh me ka ufi asem na kire yo captain Ghana eya well yeah mi wi ana me ntoa so me ntoa so ko transaction bi kura ko so no pay no bi nya mobile money bi obi fra wa wo so so send 10,000 bi baby a ugina wo send sika no nipa no lady bi wo ta ma ne ye mobile money ma me komanim ana ye wie can I prophesy? Captain, I am not a prophet, I am a seer. Eti, should I same way for to say Ghana will one day look for Prophet Roja. And Radibe page I was out and be an refi me. But I have me because we deliver same way my way. The shall suppon so say o sapomu ensuo. Na the edoba asase you are wasting time. The next 5 years, one can count one. Me, I'm the Jabeton show. We will video bu abonto my police at me. Anyway, as I say, a summoner made Tiano. The Odiama won the amount. Netie, catch your woman, me. Ne catch a war back, no shame. Make a war show you. Oh, shame, man, oh, shame, or shame. Say, Obi Timini Captain Smart, aware. Aqua, we are. Oh, mammy, near. Oba ni Captain Smart ni oba wona o maame anya ba ko ntimi waro edi entia wo maame bo ade bi ho ban na until sa de en be wie peyo no oba bi obebo ye danger bi obeko nti Jenny no eya ahodo miensa Jenny ba ko atwam second we atwam third one we mani ntwam yanto aso ana Captain we ho nko awode no no so no be nda be and then you are sorry because what's now 19 so na Captain message wa de ba ko na se obema me kwan papa ya o share space a ugina we so obema me kwan ya makasa no na mabompa ya ma no where opani no share space gina ho na kwa me opani bi gina na chi ye frɛ ni nyaako no kan se bi fa god no Papa bi gina na chi. Ode godu nyako. Papa bi gina na chi. But the TMA, ye dey akonya bi be ma. Can I pray for you? Betumi abompa ya ma. Tie pon a. Ye pon a. What can I say there? Pon no abo aman. Ye pon me bompa ya ma. Now, this year I'm favor. Next year in favor who woman nyina 4 months. But won't year. The least mistake or bear next year won't the year be. We year the Safway in another 2026. Captain Oka Sembia, because no can see a cramming 1 day. I fetch my wound to me. I was actually number 15. Ghana for a month, man, a big jail in 15 years. 15 years. I'm saying it on TV. Yeah. Na do for mom pie man won't me. Na do for a mom pie man. Because my own says all over the news. What was this here? I am seeing it. Say actually number 15. Na better TV so see a jail won't me 15 years. 20 no mom pie. Na o tia o ura bi na so. O ura na we nyesi wo tia
watia owura bi na so enipa na watia ne na so no oni nipa betena se bedi nkomo ama na nya nkwa enya freedom freedom ye fa hodie a free de wonamu no watia na bone so na communication bi ko so wanachi na nyame amma na brabo mu a Ghana fo nyina will come out to see say Prophet Roja Kokano Captain Smart shows I am seeing 15 and 15 ebi so medaso Captain say Krowra Ohima so won say me video na me can date ni time a asante ma edie me be kan ho asem e kan de wo ba foforo nyina asem ti me kan say wi anya hwehwe ma misika ti me say na dofo otie mi a yenyi politics nto nchen Chana dofo etie mi a otia bema bi na so na bema na di nkomode ni na sifom eye 15 ene date yes empanifo 30th October ene 30th di emfa 15 ko kan 30 ho eti de oye smart na maka asem bi hase Jabenya 15 abenya 30 abenya okabu monya say 45 Captain Bache ento aso wawie me misa questions na aka Echana obey all night. Echana me all night no. Me call all night. All night. Ntanko. Pipa makona sorry all night here. Amakwata of my name old mine no. Aha. Na G Pentecost 4 year all night there. Ba captain met me bisa wasem. Ba ko na wayi ma no. Okay. And mama say me dani host no. Dabe na de maka akire we best start to ho anam. Hey. TV so ha. O kan sisi ama me. Saka ya pon amene obedi ho. There be. Azaya de asem no kwa ogina opa anu ye. Mami muaye na me kona me bom pa ma hunu mpa me bo ama. Aso be ka hye me ma wo dade ene nke hye ase afri ne. Isan say morning host. Anya anu ntini ye de wo oba Ghana. Me ka asem bi kire pani bi say mommo me ho ban. Na mumisam se Roja de na Urade aka. Mi ya katwia. Urade say mabeka asem bi afa 2026 ho. Se obi ote ban ba bi ensuo wo bia no. Ompedan na wontu. Cause 26 na wo ba no. Odi nsuo be fa nipa. Papa we say nyampa yo. Pa captain. Se jani ni wan sha ase na. And now me ni asem maka asem a kire na ye Thursday. Up to a week sene. Ubenya ti ade serious. Awa me oni nyina betutu agu nhyem. Say what anya pia wie anya secret bio. The forces of the earth no ebe sorry fight say omo ma de ye kan mam. Ba hunu say na Yesu ya agenkwa. Na so na gyanyansan mu no de ni sie. Nti free na ekọ. Manya de atodwa awie nti fa ho sie. Attack ne beba a week today Wednesday de echi Thursday. Obaba betena wo show isu aka say attack e wanya no. Aye 1 week 7 days. Abana ntimi amaje wo nkwa de a what? Nti wo 7 days journey bi da wanim. Ena anadwo bi ena 7 days. Na next week Wednesday anadwo. Enko ani musukura ombeba pa all the forces of the earth ebe rise because when you were here ntasemu a obi anim anam dia tudwa. Nti de otia konwa so ne ho be nahi. De obepa konwa atena so ho be nahi. Nti ma fra okon ama. Na oye okonfo. Oye warrior. Nya ne na obe okonfo. The captain. O sha ase da bai. We hosting na anka said this year and the year. This year and the year. Think I no next year. Next year. Next year me count.
baby ogina bia mi gina e kon 1 week kon no wa postpone 1 week kon de da wani muntimi nya ho we because mo wa bonten twen make us say I'm seeing say the forces no eko waves nati waves ni so nya TV no ano no wa hinta asemo ese wadaka no mayi apie no di free na eko na mfo bi betwe omo ho apunu bi mu beto e mane haw to de o say ato bie die bebie hu nko parliament house nko ya MPO Ghana president minka yi akura de be president ni nchire wala Derby come on 20 Derby aye o de aye okay good coming out the aye ro na maka January ni abesua we in no man frau say dem be se bi na me be your interview say be yin sem bi a wakeka no ne nkom so bi a wahehye na Yehowa sada minim sa honestly coming from mpacho mawie nti afide wawie o se ma me nto aso nti mawie nto aso ya me ya adoma afia do be all night jebi na beko we nko ade matimahwe moni be be second all night mahwe moni e won cry na kwa me unko bi o so wa ball for din ya kana na kwa me o se for god nyako so okay eti o say East Legon Hills Nana Krum yeah Nana Krum okay yeah me signboard si kwan no ho na me wa sorry bus isi school junction to do school junction bon say bus si wa ya de ya branding hu nyina obehu say odi for Roja picture eda ho na captain one profession bi ma Ghana me kan Ghana ka metimi aka area kura menka aseba me ye ne Ghana anya se bia me ka owo nko asemo batuntum kese bia edim empanifo me pa cha onye president we prophet we is not for president batuntum kese pa bi wo yanimu a ede aman panifo eba ye 1 year da yanim tuntum kese nipa prese ya pese ye hu nipa wa wuda o pa wo boa amema ye kese nkrofo bi be hwira de bi a mo hwire saa de na e be take 200 years ansana de no ma hwire no manya bi asha na mu ende be ma no hwire captain Eddie makana bebuo yapon ya da ye ho aba ye ba de aka captain me family number ntu dwana me nkopeleko no mo frɛ wa obefa me ba cho mo frɛ man sofo na ebeba ebi ano bi baba program ni bi bia mu dia ofrɛ me a me mfa anyway me ba cho odifo Roja number ofla ubenyame eya ahodo mienu odifo mba cha wo number na eya na oyi ama me na me mfa ntudwa number na ya ahodo mienu ba ko 0245 0245 77 04 46 0245 77 04 46 eno me office number ofra obenyame ena me number ba konso a eka ho ena captain abedi wonsem pacho betimi abo 0544 85 36 75 0544 85 36 75 where your info Roja number pacho wa wo hwe me Friday let the prophet speak ede na da wanim ede na eboboba ma ye hia wo East Legon Hills eye fiada ye chena ene ya wada anwumre kura adwumadie na ekoso frɛ number no na bra be hia odifo Roja ma de srede a me de 2 years ne Ghana nyina nim ne sɛ me pesomufo ani aboafo te rade aye wadom na wahira wa babua Roja City ye woni ma bibla yehia rade nhira wo onye okese me gya adwuma mu afo nyina hye rade nsa enche menim se bia be hwe Captain Smart wo nua TV no na ye hu no onko ba bia o hye dwumadie rade de ne ba so mehya ase na se
free next week echo within the prophet Roja nyame nhyira wo o shawo so ye ba sia